tin gam tina kuki chate ho zo se na bon chawin hla pha phalha November ni sim som leli tuni hu in zong ni hla thusoh anangai ki hite thusoh ngai tau hite Minister of Home Affairs MHA in tuni hu phalha November ni sim som leli ni hu chun notification khat an sodoh win Environ Sing government in Meilhei gamsung Imphal Valley sunga police station som le ko hup sunga Armed Force Special Power Act 1958 analado su hilucho Ministry of Home Affairs in vetlana ananekit nunguvin Meilhei gamsung police station group sunga Armed Force Special Power Act 1958 anung koy kitawvi Meilhei gamsung police station som le ko hup sunga achi sa October ni simkhat sang ni le som ni leli ni ko akipat lagup sunga dinga disturb area hilau ti cho boina thunlo namun ti a sipaithane na Armed Force Special Power Act 1958 cho Government of Manipur in apat sa ama bangova Ministry of Home Affairs in analado wan hi chuchi thupi cho lakhat le ake chipanin police station group hop sunga Armed Force Special Power Act sipaithane na Ministry of Home Affairs in anung koy kitawvi Ministry of Home Affairs in police station group Armed Force Special Power Act anung koy kitnaw chuchi police station hotcho Imphal West District akona Sekmai police station le Lamsang police station Imphal East District akona Lamlai police station Jiribam District akona Jiribam police station Kangui District akona Lemahong police station Hichi Lemahong police station hin Kangui District hupsunga umwang hin awai pu naw gamsung police jurisdiction hi Meilhei hotche na gamsung hojing hidanin jong kiseye chule police station adang khat Bisnupur District akona Moirang police station akonin jong chuchi Armed Force Special Power Act sipaithani na chu analado taw ananung koy kitawvi Minister of Home Affairs in Armed Force Special Power Act anung koy kitnaw chuchi police station group hotcho aboncha buffer zone jinga hiwin Meilhei thingnoi mi ho agalmancha hopuma gari athang phongta a athaile hokcho hata a kisutang ding hitai Armed Force Special Power Act AFSPA kiti sipaithani na anakilado zia Meilhei thingnoi mi ho thang phongta a anachatla over security force on galakuna anmo vetho an hi Security force on hichi galmun ho police station group hop sunga thanei na thing set ani ohitan Meilhei thingnoi mi ho rambai tingol hole valley based insurgent groups ho EBIG hon ahin thulel the ding ohitai Meilhei thingnoi mi rambai tingol PRO Robin Mangang khwarak pam kitipan Sekmai police station hop sung ada hlalova akat litlet a hile Center Force Security Force on ahin chilwa te diwin omtai Armed Force Special Power Act AFSPA akinung koy to khilhona Security Force on chuchi police station hop sung ho a phata operation achi hla piding o hitan chuchi police station group hop sung ho a Meilhei thingnoi mi ho chalon ho zo si hata ahin dodal di o hitai chuchi police station group hop sung ho cho tuni ho akipat aung thlungding Mars ni sim som thumle khat sang ni le som ni lenga chan disturb area galboi na munti a het hiding hitai Kuki CSO khat Kuki Chief Association Songpi District in tuni khu chun thu phun khat an bolwin achi sa ni khu phapep masanga Meilhei thingnoi mi hon Jiribam gamkai sunga ta chanu nu zo sang kim mar melseta atha naule CRPF hon ta chapa mi som ho village volunteer mi som ho melseta a dandi lo ta atha nau chunga lungthlai lo vet sa na a Kuki Women Organization for Human Rights KWOHR ho makai na noya jing khu phalha November ni sim som nanga ni khole Public rally against mass killing in Jiribam T2P mangcha a Public rally mi pi ki zot na neiding to guna si movin chu chikin go na lo thin na dinga mi pi zo sin pat na la chi na ding win Kuki Chief Association in tepna na boluvi Tule to a Silchar Medical College and Hospital muna postmortem examination bolding a ki koi ta chapa village volunteer mili ho thilong postmortem examination ki bolo lai ho chungchang thu le aki bol ta sa ho chungchang thu a koiman social media la ho athudi lo le mi ho lungel suboi thading thule la ho aso do lo hilding o hitin convener le co convener marin pui Jiribam region caretaker tenin so do tawvi marin pui lamkai tenin seina a postmortem examination bolo lai ta chapa thilong li ho cho dunia postmortem examination bolte a hin adingin official process ki bol panin lekha poimo hozo si aki chaiting le postmortem examination ki bol paiding a hitaitin phongdo thloni thusoh ki mu khat chun seina ni hla lang ni dan level chun ta chapa postmortem examination ki bol lo lai thilung li hola khat chu postmortem examination ki bol chaitan
thu mo cho ki bol jing lai ta hi tin an sodoh win chu chi thu thang ki mu chu i chan ge ya di ham wang het chet hi poi chule convener le co convener marin pui Jiribam region caretaker ten in seina postmortem examination chung chang thua mi pi ho koima analung ling lau hi win tin tep zong a bol thanin chule ta chapa ho thilonga ho mi pi ho le lam kai ho adingin taunan ne hin kop che win tin zong nge na na bol thani Jiribam ma ko na an ki hol mo Meilhei mi gu thlado hin adingin Meilhei khon amunin nge na na boluvin phin zong na boluvin CSO phabepin chuchi chungchang thua ho a ki phin na na boluvin kokomi students front hon akiman ho thlado hin adingin nge na zong na boluvi Jiribam emle asabudin kitipan a holim na a chuchi aki hol mo chuchi mi ho hu do na ding chungchanga ima cha thanei na anei lo dan hole mo pu na ki pelo hi dan thu ho na phon do a an phon do na chunga chun kokomi students front hon alung phat mo naw thu ho na phong do uvi Imphal sunga school phabep a ko na school sapang hon chuchi chungchang thu a chun tuni ko chun ki phinna na sata na boluvi Jiribam gamkai sunga boina aso sang to ki thonin Assam police hon Assam le Jiribam gam gila ho a chun security operations an chila piwin enga patrolling a chiwin to Peter Villa a chun na sata in pan na lauvi gam gila ho ven bit hin dingin police hon barak lui pi chungla ho a chun patrolling an chiwin kuang ho mangchan patrolling an chiwin fular tora kona to Peterson kuang ho mangchan patrolling an chiwi Manipur gam sunga gale tol atha bia ahung ho sit kit to kilhonin Manipur Congress MLA ho goti muna aga chiwin Manipur Governor Laxman Prasad Acharya aga kimu piwin gale tol ho Governor pan asu tang loi na dingin nge na boluvi Laxman Prasad Acharya hin Manipur State hi additional church a Governor apotha hi tula gale tol ahung kho sit di set na Seitol sang pikot gamkai galmuna phata alam thla theina ding win Meilhei thingnoi mi khon tuitha Luidung palgal khai na dingin gopum tamta mangchan lei akido win chuchi lei chu mangcha a kukite gam sung ho chu na sata buluding agodo hin chuchi lei si mu chu kuki CSO leader hon gamkai sunga mo pu ho security force officer ho akyolim piwa security force ho asu sit sa dio ngai the jing hitai chuchi lei chu aki su sit lowa hi le gamkai sunga gale tol si hajing ding in ome social media la ho akimudung zui chun chuchi gamkai sunga galmuna an ki da tha atlagau da tha ta sa khat mudo an hin chule mol bong khat jong amudo thau hidanin aki thangi thusoh chan hin aki chai tai thusoh ngai ho zo sin bon chawin mangpha